Ba Olen Singh Sun MLA Kamau Sunram constituency ringkat engineer jong katanat ka kot ka khia ulale jurep hidala de ya baro ki jing ai jing sumar ki bahab po Kamau Sunram constituency komno bantep ya ki jingdon kam na ka benta ki doctor ki nongtrei pat ki jinglong jingman jong ki jaka ai jing sumar ki patba ha ka ba ulastang banle jurep ya ka PHC South Semper badang yo thamai ka batrei shat menta nangta ulalet ya kandu ya ki doktor ha CSC Mausan Ram ka PSC Dangar ka PSC Hashnong hat Maudan bat PSC Lauba ban yoi dala ki jongki khmat ya ki ki jingdon kam ha ki ni public health center ki beran hapo ka Mausan Ram constituency hadien mulada banjurab ya baro ki jaka sumar lap pa ya PSC bathamai ha South Semper kelas dang menteri shat nangta ya ka CHC Mausan Ram la dep yo ya ka mangtingka pan maramat no ya ki tenu mieng bala tap da ki ten pan pen bhano da ka jing do bilat kumjuru ki weide ki PSC bat ya ka ni kindang ya chakmat pan pentrei bat nget scam ha ka ni kisnem ban wan ngen sayo no da ki jaka sumar ki babyang bha Shushu kabadan kam tam kalong nakabenta bandon no da ki specialist doctor nakabenta ki khalong bat ki weide khnang ba ki pat ba hakani ka than kin de yo ya ka jingmen toy ka bakraw PHC South Semper ke ba il sedang menitri bateri di ba lidali karboni don lang riba onyang executive engineer jengko health iba Felix GE iba basan di kekam kelas sedang meniai di ke time frame baga ke department ke labu ke dikar prabnai di ke amount kalong siklur supply lak increment ba lidali karboni in pendep kapor bagian mo nak buta piru fi ai sekrilang te nam ta ba tadi ke kamban sekri pai ba kane kontraktor di don ke kamban sekri pai ba engineer gidi bon pai ke kam kan dep ka time frame ke ba department kalbu dengar na kapor ngan don ngan pai ba ko aban tip ba aban pai ba construction lan ka jingtrei ka di bon dep kapor ba yang kana mengilak man ai sekri pai ba kapor ba ngalialam you engineer jong ka health department bandai jirib bat bandai pai ya baru ki PHC bahaba po Kamausan constituency nangkong ngalawan pai ya PHC South Semper nomor hadin ba mga bati madam ampering ila inaugurate ya ka PHC thamai hadin boleh sanction ngakwa bat pai la ka kam klayai kemudian ngalawan pai ba engineer ngalapa ila sedang ya ka kam ila sedang banti ya ka norim bat ban ila sedang dia ka kam tengah kemen baga jing airport juga gomen kelong khat rabnai ban pendek ya PSC South Semper ngakemen ba kan kum bagi jing pe jonga ya ki tiar kita bi lopon poi ya ki jing sedang juga jong ki jing machine bro poi atau jing kemen ba la pendek ka por ba natang awan ras ha mosram nomor ba kamosram se sing imut ban wai no kor itu ka tunum bile da tim tingmut berlek no daga slap the plus ni layo sanction ba atur tam na yu de ketua kadang don under progress the igin tmu jungi mosam se si gelomba in let's say how snem bonwan in plino bakal ka first referral unit hak bagian ki specialist child specialist gynecology specialist berkendon ki special facility center hamos ram se si nata kadang one pay progress of work makan doktor beruntung engineer begitu tentang ilai sedangar berpay ke ibu dan kam di ilalap bon gijin dan kam ke parking space ke approach road itu kam baleno nata ban snano itu hajirong armala man baru ke PSC gitu don ke yoga center nah dan kemen mau engineer nasional estimate baru ke PSC gitu don ke yoga center berki igin tunang dia diskus mending buat kadang PSC tak kemudian di grup kadang ikut apa kenika PSC aku ngi ban relocate lan ban kreano mar ba hagi porsi shiteng na building ki so much so ki ngam po tengli kren menin ba udon bui ban ai suma ban swap no e jaga ban ye kliang jaga no ba do tengah pai ka elevation kalong kham haji rong
dengan tanya keren sih government lagu government ka mencur neman pengkerjaan ban relocate lan ban bangin sinala hakoi ki jaga ya ka prisi hasos